Nami pite tuzing ka atusu hi namsunga de umlo ta ina hum do kinin iti chun nami pi chang atamzon heta jong lew han TP media in atien achaya ahin kila khomin bon cheke ya munzo si a video ho ahin tu su ho in an ki koi khom kinin iti hin video han ki semin bon chawa apatna sai na ge ya ibet ki divin tim na ang kinai kinin hi tuzing ka pungup johnson assam rifle ho to UKNA United KUKI Liberation Army te Chuchanpur Henglep Subdivision khan pi kho achun phat so ta pi an ki kap tu thu akizan hi UKNA te Henglep ma umjing chu utni kho a sipai ho Henglep ga phaule UKNA te chun khan pi langa ana ki him do win aki seiwin sipai ho chun hichi aki him do na munu achun aga chiwin aga nai tu le ki kap tu khalo ki kap tu wadan hi win kichi ke kap tun a hi wangsit ta nam si pai ho nam kai khat jaw na a mili chu anamule mo vin hi thu hin tuni chun PIB Defense Wing Government of India in heti chung sang thu a press note hiti hin an bolvin ti thu ho chin na chu PRO spokesperson Ministry of Defense Manipur Nagaland le Southern Arunachal Pradesh chun ahin nei ne hi chia ta chapa KNA keder athi ho chu ta chapa jamon lal simte pa ginlen zon hauki ka chapa thanglen lal kip gen chule ka chapa thangmilal hauki hichang hi ana hi win hi heti chun along dap sa chu sipai hon amuna puna helicoptera pudo te ding aguji uchun amuna amho chu a kho a amho steng la akom vela amho chu alung leng law bin heti chun phat so ta pi chu helicopter pi chu ana leng le jengin achai chainan along chu pudo theya ana ummin to theya phat na chun hospital lang thuna postmortem bolding in along chu helicopter a ponin hiti chun an podo ki tawin achainan along chu an podo thei phar wa chun lamka hospital lang thuna taiding postmortem bol thei na ding mun chu ana thut tawin hi chun postmortem bol na dinga amuna prison hospital lang chu ana boipi ki tawin hi alang khana kukim pi manipur chun hi thsu ji hin condemnation PR and sovin the KUKI civil societies of Chuchanpur ki chu KIC KWOHR KKL chile KUKI student organization honjong condemnation statement abolovin KUKI in youth affairs honjong condemnation an bol ki ngalovin he alang khana hi chaw thu thu hin UKNA ten shutdown thupon hin bolovin ama thupon in asain a chu galbol nom lo melma ko ham hello hon sipai mangcha nampi adia sumezan ki chol manlowa nam sipai li hin khu ala naw chunga nammi ten lepsa nam sipai ho jana a muntina tuzan somnani akon thilong ki wido chan shutdown in chi diu hi non su in sarkar sipai thana ka ma tampi la indian constitution noya gamdel hi jiwa melma di ta ka ma sarkar sipai akon ki kang sen ala hi thina kin gon hi CSO mo pu ho khutna ki ko hin ama ho makaina ji chi diu hi koi tabang nam sipai thina puna lowa sengai do om kha le alungput dungjuya apet hi hem phat chom khat juwa go na amu ding hi them ding ho water supply medical duty press le thina kin go na thaile CSO lam kai ho thina to keder zo si thawhla dam hen nampi mina jana salam IPV Department of Home Affairs UKNA tuai sim ho chengchu ama hon PR han bol naw mi pi het dinga an phon do chu hin chithuji hin sarahis langa KMC DCA athi ho lainat hu na a candle light vigil an nei win holep wang khu sarahis tele u Dr. Lamtin thang hauki minjong condolence message and thonin KUKI in pi southwest sarahis chung he chithu to ke samkain kangui to sungpi lampi ki khading thu het sa na hin bol ki duvin achaina ading UKNA keders ho aloi amulem keders mi li ho silupi na le jabol na pi na video chomcha ga veu hitin tuni ading in hichi thu a video in sim ho hi achaina hi sa taw hite ole